ده اكتر موقف مضحك وغريب، كان هيبقى السبب اني ارسب في ماده كامله لو حصل العكس. انا صحيت كالعاده، لبست وصليت ورحت على الكليه علشان ورايا امتحان. وصلت اللجنه بتاعتي وقعدت، مره واحده لقيت في بنات عماله تدخل وتطلع تدخل وتطلع. انا استغربت لان انا عندي اللجنه بتاعتي كلها ولاد، فانا قلت انا داخل لجنه غلط او حاجه، فطلعت اتاكد من الورقه اللي مكتوبه بره على لجنه كام، فلقيتها مظبوطه. بس البنات قعدت خلاص عدي لجنتهم. مره واحده كده سمعت حد بيقول ده الماده النهارده صعبه، والماده بتاعتي النهارده اساسا سهله. فانا شكيت كده في حاجه غلط والاشكال غريبه عليا. فانا لوهله كده وقفت وقلت ده الامتحان بتاع النهارده كان امبارح. فمسكت التليفون اتاكد، والحمد لله طلع امتحاني بكره مش النهارده. فالموقف ده كان غريب ومضحك. انا فضلت اضحك اصلا، يعني كلف نفسي وطلع في البرد ومعرفش ايه، وفي الاخر اوصل وما لاقيش الامتحان النهارده. كان اكتر موقف مضحك وغريب ويستاهل ان اقول الحمد لله فعلا.